Oglasio se predsjednik Vučić. Još jedna nedelja borbe za opstanak i prosperitet za bolju budućnost Srbije. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom zvaničnom Instagram profilu poručivši da pred nama nisu laki dani i izbori. Još jedna nedelja borbe za opstanak i prosperitet za bolju budućnost Srbije. Ponosan sam što se glas Srbije čuo jasno i racionalno u svetskoj areni na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu. Važno je što smo precizno i argumentovano izneli našu politiku, a možda još važnije što smo Srbiju promovisali kao investicionu destinaciju, što je od izuzetnog značaja za našu ekonomiju i boljitak svih građana. Sa međunarodnim predstavnicima sam nastavio tešku, ali neophodnu i otvorenu diskusiju u cilju rešavanja gorućeg pitanja za našu državu, a to su život i opstanak našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Pred nama nisu laki dani, a ni izbori. Da bismo odbranili i sačuvali i zemlju i narod, moramo biti jedinstveni i ujedinjeni.